Nguhaye ikaze kuri Mugisha TV, wowe udahwema gukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka ku itangazo ryasohowe na NESA rivuga ku gihe abanyeshuri basabye guhindurirwa ibigo ndetse na combination bazasubirizwa. Nkaba nsaba utarakora subscribe kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube kuyikora kugira ngo utazicikwa n'ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi. Iri tangazo rya NESA ryasohotse rivuga gutya: mu rwego rwo kwitegura umwaka w'amashuri 2025-2026, NESA iributsa abanyeshuri basabye kongera kugenzurirwa amanota, guhindurirwa ishami no guhindura ishuri ibi bikurikira. Igihe ntarengwa cyo gutanga ubujurire ni tariki 2 z'ukwa 9, 2025 saa 11 z'umugoroba. Abanyeshuri basabye kongera kugenzurirwa amanota ndetse no gukosoza imyirondoro, ubwo busabe bugenda busubizwa uko bwakiriwe. Abanyeshuri bose bagomba kugera ku ishuri tariki 8 z'ukwa 9, 2025. Ababyeyi b'umunyeshuri utazashobora kugera ku ishuri kuri iyo tariki bagomba kumenyesha umuyobozi w'ishuri igihe bazagerera ku ishuri n'impamvu yatumye akererwa, kugira ngo umuyobozi w'ishuri amushyire muri raporo y'abanyeshuri NESA yohereje kandi bakajyayo. Ihereye ku byavuye mu mashuri, NESA izasubiza abasabye guhindurirwa amashuri ishingiye ku myanya izaba yabonetse tariki ya 10 z'ukwa 9 kugeza tariki 14 z'ukwa 9, 2025. Mushimiye wowe wakurikiye iki kiganiro cyose, mukomeze gukora subscribe kuri Mugisha TV, kandi twifurije abanyeshuri bacu amasomo meza.